Stefan Jevrejin. Vi se jednako protivite Duhu Svetome, kako vaši očevi, tako i vi. A Jevreji zasipahu kamenjem Stefana koji se molio Bogu i govorio: Gospode Isuse, primi duh moj. Onda kleče na kolena i povika iza glasa: Gospode, ne primi im ovo za greh. I ovo rekavši umre. Blaženi, prognani pravde radi, njihovo je carstvo nebesko. Pravednik će od vere svoje živ biti. Kad bismo kao junaci ostajali čvrsti u borbi, vidjeli bismo pomoć Božiju kako nam silazi sa neba. Iz krvi je ponikla naša vera, iz krvi njenog osnivača i njegovih apostola. Iz krvi onih herojskih duša Bog s vremena na vreme šalje ljudskoj rasi da je učine boljom i blagorodnijom. Kao što mlada biljka potrebuje mnogo vlage za svoj uzrast i za svoje održanje, tako i svaka vera u mladosti svojoj potrebuje mnogo krvi, i to krvi pravedničke. Takva je budućnost našeg roda. Da se najbolji u njemu moraju žrtvovati da bi manji i lošiji mogli živjeti. Požrtvovanjem svoje najbolje braće ljudi se spasavaju. Sve najbolje što se u ljudskom rodu odgaja mora da se prinese na žrtvu radi većine. Zato su ljudi od davnina i verovali da samo pravednička krv spasava i iskupljuje. Veliki ljudi i ne dolaze u svijet da uživaju radosti života, no da te radosti otkriju i omoguće svojoj braći. Ali ova njihova braća često ih ne slušaju i ne razumevaju, već ih gone i muče i na stotine načina smrti predaju. No, kad usta njihova zamuknu, krv njihova viče i vraća ljude sa njihovih vratolomnih stramputica. I tek se tad ljudi vraćaju u stidu i pokajanju na ono mesto gdje su krv velikog čovjeka prolili. Podižu mu spomenik i tek tada idu onim putem koji je on kao poslanik Božiji za života ukazivao. Izraelski narod poubijao je redom svoje proroke, a kada ih više nije bilo u životu, podizao im je spomenike. No, zašto tražiti druge primjere kod primjera našeg spasitelja? Njegov život samo je jedan niz požrtvovanja za ljudski rod. Jedan niz ljudske nepravde učinjene prema njemu. Njegova smrt nije ništa drugo do pečat i kruna njegovih požrtvovanja i njegovih stradanja. Hristos je veoma dobro razumevao istorijski zakon po kome se svi oni moraju mnogo žrtvovati. On je predviđao Golgotu i za sebe i za svoje sledbenike. Stoga je i govorio učenicima o onome što im predstoji. Govorio im je da svi oni koji žele da budu so i svetlost zemlji moraju biti od ljudi gonjeni, mučeni, na sudove izgonjeni i nepravedno osuđivani. Hrabrio ih je da
ne bi klonuli u trpljenju. Isticao im kao najbolje primjere čovečijeg rada koji se za delo njegovo najviše žrtvuju. Međutim, učenici njegovi nisu razumeli propoved o tako bezmernom požrtvovanju. Oni su mislili, kao i ostali njihovi zemljaci, da je carstvo Božje mnogo jeftinije, da će ono doći kao mana sa neba bez ljudskoga truda i napora. Kasnije su im riječi njihovog učitelja postale jasnije. Kada su ga na ovom svjetskom pozorištu vidjeli na krstu i još kasnije kada je Duh Sveti počeo i njih da podstiče na požrtvovanje, mi ih vidimo tad kako jedan za drugim i oni se žrtvuju za delo Božije. Požrtvovanje jednoga podstaklo je na 10 njih na požrtvovanje. Ova 10 drugih 100, ova 100 drugih 1000, sve dok naša vera nije toliko porasla i ojačala da više nije potrebovala krvnih žrtava. Mi često razmišljamo o ovom mladalačkom dobu ove naše vere. Onako isto kao što se rado sećamo detinjstva naše mladosti. Hristove sudije pogrešno su računale da će raspećem svoga velikog neprijatelja i dela njegova uništiti. No, klas je bio posađen i u potaji bujao. Nije mnogo prošlo, pa je tajno postalo javno. Pred ove sudije ljudske počeli su jednoga dana izvoditi nekakve ljude koji su po Jerusalimu i okolini uzrujavali narod vešću da je raspeti prorok iz Nazareta vaskrsao i da živi. To su bili Hristovi učenici. Glavari su bili iznenađeni videvši pred sobom ljude jednostavne, neuke, sirote, kako vatreno i odlučno govore o Isusu, o poslaniku Božjem i o putu života koji je on propovedao kao jedinom putu spasenja. Glavari prvo prete i kažnjavaju, a potom naređuju gonjenje bez poštede. No, uzalud sve. Apostoli nove vere ne uzmiču, ne strahuju, no produžuju obraćati svijet u svoje kolo. Njihov je broj bio mali, a njihova sredstva nikako. No njihova snaga nije ležala ni u broju, ni u bogatstvu, no u nepokolebljivoj, skoroj pobjedi Isusa nad svijetom. Ova nepokolebljiva vera ispunjavala je svu dušu njihovu. Njome su se oni krepili na zajedničkim molitvama. Njome hrabrili i tešili u teškim časovima gonjenja i stradanja. Ova vera činila je sirote ribare galilejske rečitim, nepobednim. Takvi su bili svi. A takav je bio i mladi Stefan. Mladi u licu kao anđeo. Stefan je bio tako odvažan i tako rečit da su se njegovi protivnici morali služiti obmanom i klevetom protiv njega. Tužili su ga za hulenje na staru izraelsku veru. Izveden pred sud, Stefan i ne pokušava sebe da brani, no da sudije privede ka svojoj veri. Presuda je bila brzo gotova. Strahovita presuda, a još brže izvršena. Oko mladog hrišćanskog apostola, oko njega
Stajala je masa razjarenog sveta sa kamenjem u rukama, spremna da izvrši presudu. Mladićevo lice se okretalo desno i levo, tražeći po razjarenoj masi svojih sunarodnika, tražeći jedinog čovjeka koji bi ga razumeo i njegovu pravednu stvar u odbranu uzeo. No, nije našao ni jednog. Kuda god bi se mučenikov pogled okrenuo, kamenje je letelo na pogled njegov. Kamenje je letelo na njega da učutka usta koja su onako rečito govorila, da unakazi onako lepo lice koje je tako mnogo za Hrista zadobilo i da što pre k smrti privede onoga koji je život propovedao. Pod gradom od kamenja Stefan je ispustio dušu svoju sa pogledom upravljenim u nebesa, koja su se pred njegovom verom otvarala i sjaj božanskoga prestola mu pokazivala. Krv Stefanova je prva posle Golgotske krvi. Prva koja je veru našu zalila. Stefan se prvi prineo na žrtvu u veri Hristovoj. Herojstvo je u hrišćanstvu uvijek bilo visoko cijenjeno. Ono se i danas ne manje ceni. Hrišćanin biti ne znači ništa drugo no heroj biti. Biti čovjek spreman da se žrtvuje za stvar čovečanstva, za stvar Boga. Ima ljudi u svetu i kod nas čiji se broj, nažalost, nikako ne smanjuje, koji su neumorni u tvrđenju da je hrišćanska vera preživela pošto ona uči ljude požrtvovanju, nečemu što je protivno prirodi i prirodnim zakonima. Priroda je, vele ovi ljudi, stvorila čovjeka sa velikim potrebama. Ove potrebe čovjek treba da zadovolji ako želi srećno da živi. Žrtvovati čovjeku ono što drugom čovjeku treba, protivi se prirodi. U prirodi vlada jedan apsolutni zakon, a to je zakon samoodržanja. Sve što se god u životu pojavi, teži u životu i da se održi. Onaj ko žrtvuje nešto od svojih dobara, od svoga zdravlja, od svoga uma i bogatstva, taj narušava onaj zakon o samoodržanju. Zato dovikuju ovi čudni ljudi, povinujmo se prirodi. Živimo shodno prirodi, brinimo samo za sebe. Usavršavajmo i zadovoljavajmo sebe. Život je kratak, iskoristimo ga za sebe. Ne činimo drugima zla, no ne činimo im ni dobre. No, zamislite da svi usvoje ovo mišljenje. Šta bi bilo od društva? Šta bi bilo od čovečanstva? Od kulture? Sve bi se moralo raspasti. Sva zajednička dobra čovečanstva propala bi. Čovjek bi stao na onaj stupanj na kome gorska divljač živi. Jer gorska divljač zna instinktivno samo za jedan zakon. Zakon održanja. Ali i ovo nije sasvim tačno, jer i gorska divljač se često uzdiže nad instinktom samoodržanja i pokazuje ponekad one divne primjere samopožrtvovanja. Tako lav ne jede sam svoj plen, već ga nosi i deli sa lavicom i mladuncima svojim. Orao gladan nosi u kandžama svojim orlićima hranu, a i jedan i drugi izložit će se životnoj opasnosti u odbrani svoga poroda od neprijateljskog napada.
Ovakve pojave kod životinja ne mogu se podvesti pod zakon samoodržanja. To je instinktivno ili polusvesno požrtvovanje za druge. To je odvajanje od svoga dobra i od svoga života davajući drugima. Koliko je ovo požrtvovanje za svoj porod silnije i izrazitije kod čovjeka. Jedan otac porodice žrtvuje svoje deci sve vrijeme svoje, svu svoju brigu, sav trud i sve misli svoje. Bio on bogat ili siromah. Radnik u fabrici okreće mašinski točak, a mislima je svojim doma. Možda nad svojim bolesnim detetom koje je tog jutra u vatri ostavio. Čelo očevo probija leden znoj. Kada bi vreme brže prolazilo. Ili zamislite šta bi jedna majka žrtvovala da bolesno dete spase. Svi ovi primjeri i nebrojni drugi svedoče da požrtvovanje nije nešto neprirodno, no baš nešto što leži u prirodi svih razumnih stvorenja. Nešto što se nije samo u stara vremena dešavalo, nego se i danas dešava. I kada vera od nas traži požrtvovanje, ona ne traži ništa što bi se našoj prirodi protivilo, no nešto što je u prirodi zasnovano. Pa ipak naša vera i naša priroda nisu jedno isto. Naša vera teži da našu prirodu oplemeni, da je oblagorodi, da je uzdigne. Naša priroda je konzervativna, dok je naša vera napredna. Priroda teži da nas zadrži pri našim starim navikama, a vera nam na jedan poseban način ne dozvoljava da budemo zadovoljni ni časa sami nad sobom. Vera od nas traži neprekidno obnovljeno srce i preporođenu dušu. Ona svakome od nas svako večer postavlja isto pitanje. Jesi li danas postao bolji i savršeniji nego jučer? Priroda je naša kao jedan grub, neuglačan kamen od koga umjetnik izrađuje najlepše oblike. Vera je neumorna u uglačavanju te naše prirode. Može neki čovjek misliti da je već dostigao savršenstvo, no to njegovo mišljenje vera će odbaciti. Vera će odbaciti kao što je odbacila hvalisavu molitvu onog fariseja. Jer djeca vere nisu oni koji misle da su dostigli savršenstvo, no oni koji osjećaju glad i žeđ za savršenstvo. Blago gladnima i žednima savršenstva. To su pravi sinovi Oca nebeskog. Samo gladnim i žednim istine vera je od potrebe. Onima koji su samozadovoljni vera ne treba. Oni koji jednom idealu teže, a svi su ideali u Bogu, moraju prije svega verovati u taj ideal. Samo se na veri ideali osnivaju i samo se verom ka idealima ide. Kada se žrtvujemo, mi ne očekujemo odmah zahvalnosti, nagradu od onih za koje se žrtvujemo. Zahvalnost i nagrada će često zakasniti i izostati. Često puta će se na nas bacati kamenom oni koji su hleb naš jeli. Često će nas prvo gurati u propast oni koji su se našom snagom i pomoći uzdigli u vlast i bogatstvo nad nama. Često puta će oni kojima smo mi život spasili nama smrt želeti. Često puta će oni kojima smo mi skućili tražiti da nas raskuće, a oni kojima smo mi čast očuvali da nas učine
nečasnim. Često puta ćemo se osjetiti ostavljeni od svoje dece, svojih prijatelja, nepriznati od svoje otadžbine, a prezreni od celog čovečanstva. I tada će se naše uvređeno srce stezati, a grudi prolamati vapajem: ah, zar sam ja to zaslužio od svoje dece, koju sam u znoju i trudu sa toliko ljubavi odnegovao? Ah, zar da me ostave moji prijatelji koji su za mojom trpezom jeli i pili i mojim dobrom kao svojim raspolagali? Zar čovečanstvo nema milosti prema jednome članu svome koji je svoju sreću njegovoj sreći žrtvovao? Ali na naše uzdahe i naše vapaje mi ćemo dobijati samo ironične odgovore. I mi ćemo se osjetiti sasvim usamljeni u ovom širokom svetu. Naš pogled neće imati gdje da se zaustavi na zemlji. I naše će se oči tada dignuti ka nebu kao i Stefanove, tražeći tamo boljeg odgovora i bolje utehe. Mi ćemo se obratiti sa posljednjim gorkim vapajem zvezdama što u noći onako čudno trepere, kojima se svake noći oni koji na zemlji trpe obraćaju za utehu. Mi ćemo ih zapitati: o zvezde, jeste li žive? Da li se vašim treperenjem smijete nesreći mojoj? Ili treperite od užasa posmatrajući nezahvalnost i nepravdu ljudsku? Ima li koga na vama ko bi pravdu i utehu dodelio? Treba li da se nadam ili da ovaj prašljivi život u prah pretvorim iz koga je i postao? I tad će se javiti onaj koji se do tad činio čutljiv i neosjetljiv. Bog će progovoriti iz svake zvezde i iz nas samih: ne boj se, ja sam s tobom. Za mene si se žrtvovao i za mene si trpeo. Znaj da sam se ja kroz te žrtvovao i kroz te trpeo. Ne traži nagradu od onih koji su gori od tebe i koji ne znaju šta rade, nego od mene. Od mene traži nagradu jer si na mom poslu radio. Trpi i veruj da je kod mene krajnja pobjeda. I kad budemo čuli ovaj sveti i božanski glas, mi ćemo zaboraviti sve udarce koje nam zemaljska nepravda i nezahvalnost nanose. Naše srce će biti uspokojeno, a naše lice obasjano verom u našega Boga, kao i prvo lice hrišćanskog mučenika Stefana. I mi ćemo biti tad u stanju, kao i on, da se molimo za nerazumne i nezahvalne ovoga sveta. Gospode, ne primi im ovo za greh.